Oke, berjumpa lagi. Wis apa iki? Kelek kamu. Wis berangkat ngendi iki? Lokasi cerak-cerak ya, Pak ya. Wis sampai lokasi we. Sampai lokasi. Ya, Brit. Oke. Oke, semoga masuk pokoknya. Mangkat teluk tok iki. Wih, ngoyak. Ngoyak. Wih, sikat kamera. Alah. Alah. Wah, lolos Mas, lagi turun nih mau. Lanjut saja. Awal yang baik. Duh, sempat anu malah nyemplung. Cek dulu. Bacot wis nang isor iki mu. Oh, lokasi nang bebatuan Sam. Melu munggah iki mu. Cek ke dalam sana. Sikat. Sikat. Arah rono ini. Sikat. Oh, ih sikat. Ih. Masuk ra. Sikat ra. Sikat. Oh, lagi kiri kau kene iki tak ono. Berarti sing rada mlebu rono, Pak. Heeh. Masih kan? Peras meneh. Iki koyone cara yang lain dulu nih. Soalnya lengnya itu ke dalam sangat dalam sekali, Yari. Oke, lanjut ya. Wah, neng watu-watu naneh, Mas. Oh, cedik banget iki. Loh. Sekarang. Judut iki. Sekarang. Masih ini. Sekali. Siap, sekarang. Dah. Tak kira apa. Allah cok. Tak kira apa nyambik wah ya. Nyambik. Islah kaget sih. Wis lanjut aja. Garangan po. Cek kayane ngeleng kayane. Piye? Manguyah lho. Cuaca triks. Piye? Padas rong. Lanjut, Ri. Lanjut. Oke, tinggal aja ya. Sulit, jangan sulit tak. Apa? Iya.
Tekan, Mbah. Apa? Jawa. Wah, luput nah Mas. Wah, kudune yo kenang iki. Oke, Bos, tenang. Damai iki. Oh, sikat ra. Sikat. Wah, masuk. Sap. Cekal. Olah. Gancuk. Lah piye malah puter kok. Liwat kene malahan rangulon. Kurang beruntung lolos terus iki katmu ya Mas. Rawo, cari lagi. Sap, kena. Sap, kena lah. Oke, mantap. Go. Alah, ucul dah. Kena lagi. Oke, baik. Mantap. Rasido lolos. Lihat tanganmu, Ri. Waduh. Lah, iki sing serang ngisor apa? Mana, Ri? Oh iya. Duh, semoga nggak apa-apa ya, Ri ya. Sip. Lah nembak. Dirilis, Mas. Oke, baik. Duh, nyemplung neh. Gumuyo kena. Gede kok dah, gedene kok dah. Aku ngerti kok. Iya. Mas kena ndase lho, Mas. Durung ke video to, lagi ngerti-ngerti mak selep ngono. Lolos lagi. Yang dira? Pasir ah. Ayo pasir. Pasir ah. Ayo. Intan. Apa cah? Wis, kena ter. Oke. Wih, biar albino no Sam. Tunjukkan saya no bos. Oke, mantap. Perjalanan pulang. Oke, di kesan-kesannya hari ini. Pulang. Kayak kepesing mas kayak. Oke, selanjut di Rumi. Oh ini ya Mas Sam. Lumayan. Cuaca mendung sampai rumah. Ya. Poin 2. Lupute iki lho sing rada ekstrim. Wah, ucul nak tarine nak dah. Tali cangkeme putih kok. Albino lagi. Albino. Biasa. Tidak nih gitu. Oke, biasanya jangan lupa tinggalkan jejak ya Rali. Hari ini meneh iso-iso dah. Oke, siap. Terima kasih.